Mai bulu yani pata. Mai bulu Talofa Samoa. Le Talofa Samoa. Le 2AB. May sofika. Iva may lang musika. Yeah, liba fast food mo. Best. Tine vaenga le tai au le wa awhatonu nei mali tu lai ono i le tautua mala unanga si fonga Samoa le tu ipi ia e le nei fo i tai au fau ma le nei tai au manuia le o tātou au lia i le alofa ma le anga le lei o le tātou tua ia le o tātou li mai le tātou poklame masani Talofa lava Samoa i le nei a so fau a so fa raile nei a so lua sulvalu na masino mati lua afe lua se fulu ma le lima ia e toi o folo fatuai ma toi fatalo fatuai i le mamalue ma le pa iai o se tātou atunuu ia mai lava yo nao tele se ia pa io nei fatalo fatui foi ia ina ia tātou pa anga whafonga mai Amerika Samoa ia i le nei fo i tai o la stofia tau malo so i fo maua whawhera i fatalo fatu nei tātou pa anga toke lau talo vani ia mai se lo tātou wa pa anga lo maua tātou whaasalong nei tulangi le Pasifika lo tātou iai ia o atu fo i se fatalofa le tātou proklame ia i lato lo lalamba pa au so staffa o le nei kilope lo maua tātou whaasalonga lunga le tātou Sino Radio app tātou 2AP Facebook page ia o le tātou YouTube channel ia ma tātou whaasalonga masani pe ona iai amo whamo ia ma le tātou walata le TV iwa ia ma lo le folau manuia ma lo le malanga manuia vi ia le tua el manatu loto sui fua ma le tātou wola ile nei tai au ia tātou avelea ma vi ingo le tua le nei aso ale wa tātou iai lunga le tātou proklame Talofa Samoa le nei tai au ia e pe o na tala fo i le taimi o sola tulanga pe ona iai le tātou proklame Talofa Samoa ia tu atu lo lima tu mai lo au talu lo lima ia mata fa feloa i le nei tai au e ui tātou le fiva ia i le tātou nunga maulunga manuia ina manuia nei ia i le alofa malanga le lei o le tātou atua. O le awiwi, ia o le tātou mafutanga i lunga o pe amanga ngado le ea le nei fo i tai au se i o atu stable le awuli. Ia o tātou proklame masani lava le tai au. Lea o tātou ia i lunga le tātou Talofa Samoa ia i le nei vaenga le tai au. O le toi kwata i le fitu le tau dei ia o na to ina tulu le tātou reporti lanta mai le talo le tau mo Samoa matoke lau ia e pe o na masani ai. Tali to le fitu ia o le ulua i whaasala wadato tātou telefou ia malona toi tu inantu pe atali to la valu ia i le mai ai o le tātou proklame o le Eterina Stop 10 pe o na masan iai. O le tātou proklame ma le whala potu tonga tau insiua soifua
ia po o le vaenga le slack ia i le tau le tula e se fulu i le tau nei ia ata se fo ila matata wa telefon ia se e fa fonga fo ma si le fia vaenga lo li potia lo tupu tonu tantu tunu ia a mai so nei tala mai I ma o langi ia ma le nei tu langi ala Pasifika ia ai te le mano noai li poti le wa tu ina mai lungo pengo te fa I langi le nei tai au ia tātou te whaasoa fo I ai, ia mo whai te tala atu ai vai adel tai au, e le whaafonga mai le tātou o te ruu, ia ma vai ngai pe o le whaatira ina I te tono si tātou, pa usisi nei o Samoa. Ia whaatalo atu ia I la tau le usu, le o amataria fo I ngā duenga matiute, o le nei as of Railia ma lo le usu, na lo fo I le onisai, ia I tiute ma whaiva. Tau wha mai o le nei vai as wa onisi e mai ala tau wa ngā duenga le as of Railia, ia vanga na I la tau we pa velo atu I lava le asto na I fa solo atu I la aso sa ia tulanga na fa talo fa tu foi mo le atu le fa ba lo tanto por kala le tai au ia si vai nga sia sa tiu tel po ia e o mai le tai au le o ta pena manava ia ma lo le tautua ma lo lo sai ma lo nga lui ia le manatu to fa ne tanto tangata ia ma to mo moi le ia le lava sa fa tino la to pito la au ia fa ma no la vale on sai man nga pa tia nga wenga tu te pe on yai a jala wa tul tanto por club le tai au le pulenga vale o fa nga wenga company supermarket tia Frankie ia I la to la lai nai mata utu ma so se vaenga ia ma lo le usu ele le tai au e ba se fo ia si vaenga si o le company supermarket tia Famato ia la to la lai sale mo fa solo mai vai tele ia ma uta I sisenga ia fa ma lo la vale usu good morning ma lo la vale sai le tai au ia ma lo fo ila la usu pe yo tatou e ka kangi lo le alam lunga lo ia fa talo fa tu fo le malo tatou tu ia ila to le wa ma futa fa fonga bai lunga tatou live le tai au good morning ma lo le usu good morning good afternoon good evening ia wal to tele na ini se tatou paanga ia o le ma futa mai ese tatou taimi ese tatou waso o na inisi atu no ule ua a whaasolo atu lea wauli ia o lesi atu no ule whaasolo atu lea fiafi o lesi fo ila a vaenga ia la fo ua pō la tau na la saunge whanla ko tina ia o tātou ia le o tātou ma le fua mai le dei tai au ia e le soi fua mau ma le langi mama ia pe o upo le na wha fia fianga pe ana e wha fonga mai e le nei vaenga le tai au ia ole ta o tonga na o le tātou porklame ma le tātou maftanga ia ai le tu ai lo vala o mai ia tātou tiu te whaatasi ma ule nei tai au tāna wale tātou leina telefoni lua tasi whalu o ma lua tasi whalu lua ia e polo kalami vāsani o le tai au ole tātou manu lau tila waia ia ole so soni atu lo fina ngalo ma lau loto e mau le fia le tai au tali lau maa lua le tai au inu au whala au ni te umangalo ia ele lei lava le po fea yanga iai ia fuafanga whai le nei as of Railia ia ele se me po pole ai o na seki lava mea uma ia pe a mana tua nei vaenga tāua le nā ia au lea ua toi luas fulu minuta le toin tā leo le itu la e fitu tātou se mai tu nātu tātou whaafifianga nei ia so a tuai le mal tātou reporti le tāla le tāu mo Samoa matoke lau lea ua tāu no mai le tātou ofisa ia ele nei vaenga o le tai au So
Samili wantine vaenga le taya o le ua tois 5 minuta le ton ta leo le itu le fitu tatu se mai le reporti le nail tala le tau ia mo sa mo matoki lau e le nei fo i vaenga le taya au. O le tala nel tau vaenga le antunu u le na whamawina le ofisa le vaen tau ben sulam le nei le afale itu le 5 i le vavea o nei le soa sofa reile lua valo mati lua afe lua 5 o winga le taua o savilia le mata polu mai sae o le oftia i pea Samoa mai au mai au manei timu e afia ila tunu o inisio taimi. Pamawina le motu tele sala fai matu mua nei mo le so e le leile tau se vanganai nei timunga wha angauli inisio vaenga ma le aso a tai au o le afa solo ina awa o matimu e ta ulu vava solo ai. Tala nena tamanga te whale le antunu o le na whamawina le afa 5 i le tau nei se eo lia le valuanga le buana nei o awa savili o le mata polu savili mai i sae o lo o afia i pea o ngā Samio Samoa. Vai inga te whale matu mo le so e ange le mata polu savili mai i sae su 5 kilometer le tula o ngā loe tasi le 2 mita le maua lunga mo a tai au o le ange le vai to lau savili mai matu i sae e se fulu i le 2 kilometer le tula o ngā loe tasi i le 2 mita le maua lunga. Ia, ma se vainga nenga te whale saute mo le so ma le aso a tai au e ange le mata polu savili mai i sae e se fulu 5 kilometer le tula o ngā loe tasi i le 2 mita le maua lunga. Good morning once again, Samoa. Here's our morning issue forecast issued by the Samoa Division at 5:30 on this Friday early morning situation. An easterly wind flow remains previously over Samoa with associated clouds and few showers affecting the crew at times. For both Upolu and Savaii, for today, find about from a few afternoon showers in some areas, and for tomorrow till Sunday, becoming cloudy with isolated showers. And here's our morning marine forecast situation. An easterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. For the northern marine waters for today, easterly winds south of 10 to 25 kilometers per hour, waves of 1 to 2 meters. And for tomorrow, northeasterly winds of 10 to 20 kilometers per hour, waves of 1 to 2 meters. And for the southern marine waters for today and tomorrow, easterly winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1 to 2 meters. Ia ole ripoti lan tala tau fa fangol tato tudu o Samoa le nevaingo le tai au tato lau fanua fa ta semal tato ngata fale pe on famawina ele official va ai tau ele afale lima le vavea nei tala vanita ke lau malo lavo soi fo manuia ala mai smile fa fangol ripoti fo le nei tala le tau to ia le na famawina le official va ai tau i Samoa nei ele afale lima le vavea le so winga le tau o se vaenga o peang mamau e a whapeau manai timunga lo a fia i lea tutu nau. Aingil tau mo te lau wha mutu mai le vailuanga le boa nane iei nei timunga whapea wila ma whain tili. E whia lolon mai lo su savili mai i sae o le sami si sii, ainga iona tuatu o le a awa oi ni su taimi manai timunga whapea fo inai wila ma whain tili. Talovani, and good morning once again, Tokilau. Here's your morning forecast for you, and this is recorded at 5:30 this Friday early morning. Situation: a trough of low pressure with associated clouds and showers affect Tokilau. Focus a minute tonight for Tokilau, some showers and isolated thunderstorms, moderate easterly winds, moderate seas, and for further over Tokilau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And the next update will be issued at 15 minutes past 4 o'clock on this Friday afternoon. Olivalo iele nal tato official va itau ya mole reporti lanta mail tal tau tokelau ya le ya il fo fuanga le amaua pe a 5 minute te ai fa ile a fia fine Samoa ya ole amaua fo spa popongo tato tal tau ya ile afale tu la lima ile afia nane ya ona to ina tu vata silia ya malita to report il tala ta mo to kila we pe ona yai mo le ngang fa te tele lava bulenga bala ufainga wenga official vai tang ben sulamu dei ya ole wa manino ta tonga ya ole taul ama tanga fa ingole dei vai ya so ya ole fo fa manino ta to tudu ma dei ta to ngata
e fai whaatatawa iai fuafuanga le tangata la waia ia tulanga pe ona iai le lanu le nei aso ia mahanga le nei aso ia tātou whaasolosolo tuai i le whai unga le nei vai aso. Ia, se mal tātou taimi le o toi 10 minuta le ton tā leo le itu lai fitu le nei tai au. Ia, toi whaatala whātou mahalo leus, whaatala whātou nei tātou bāga masani. Moteli se la fai, ia, bai se whi manona ba apu lima mtuwande, ia, mahalo lawa soi fōmaruia i le nei vaenga le tai au. Tātou se tātou musika, o na tala tuleo tātou leina, ia, i le tātou Talofa Samoa le nei tai au. As well, fini se Mikaele, ia, whavifianga, ma musika le tai au. Good morning.
fianga na musika so ififilo yel nei vaenga o le taiao hea mai le webese le ala tanga mo aswa Felice Mikaele musika o le taiao sa o le leila wa upo le na fa fianga ia e te fiu e te whainga nuenga pe malos a e whaanongo atua wa whaale seki foi ia le ala mai le nei taiao awal fosia awal fosia tulanga pe o nei ngā nuenga ia lua ta si whalua oma lua ta si whalua lua tato lai na telefoni ia le ho tato yai lunga tato fa so ma sani le taiao wa le ngofo sko inga mai lo longa lunga lenga ia fa talo va tu mai malo so fo mo ia le taiao ia langi e mai lo kainga ki pepe marole soifua ia malo fo ile soifua maua ia e kakala mai ala u le kior kaiao ia o le aki la alo fai ese lo ala po ia le fai al karsanga ia wale lima kai karsanga se mako ngui va vea uma ia fai lo karsanga ia ko wai malamanga ia ki ale le kio fa lo wa alo fai kai foi lau sunga foi kulanga fo nga lu foi de aso male aso ngau si le kio manga yo le kio mo mai ia le umo Samoa ko ke sa un mai ia fa kai foi sunga le fai do manga ia le nga ro kungi kai o le o ai de kua ewe ka po ai de kua o le o tanga ia Ori aku le whakaro whangi kai au ki pepe i le sunga le whawhengainga. Ia. Ia ka kou piko fo i ala kaua sa konga inga le upu fora wa ko makau i ka kou ngeia. Ia, mo pe ko whawhaku mari ko whawhale tua wal ngā ruen. Ia moro malos, ia, a pe fo i whawhengainga umala wa lo pungo mangua wa Samoa. Ia, alo whaku mo kou ngi kai au, ngai ki ngā mangai ka mama kua. Ia la ko foi fai wa kapua ai ko pe wa dem fen ko wa kapua inga ngai ka ko makua ko ia lo fa mo ko ngai ka ya pa ka lo fo si un peling i vai lo polo fa fo foi ma fa lo mangia fa fa mo ngal ben ngai ya so pa ka lo fo ya Samoa wa ya ku e mama mo ben ngai ya la leo ya lo fa ko mo ko ka ko val valai ya mangia ka ko mo ko val val ya ku pe yo vol ka ko va penga fa ka lo foi pa nga uma o malo ia lo paku ia lo paku foi angongu ngai paia ia ape foi o le umaua video e nga tenga se luo io se ia lo fange asiange skoinga po le askala mai ka koku aku so le ka kalo le la ve kalo lo kede o e o mama i ma o ka malawa ia nga le lei nga fio i fa pa ia ko nga au nga le lei ia malolo ia me ngai songa fai o la leo ora kai me le ai awa mai o kai mi manga yo le la ia nga ko e mai maulangi ke wale o ke le ile wai le tatia mai luma ni si me manga ngai yo le la langi le ai luma I ke wanga le maua se manga yo me ngai du mo la o ia la ngo forin fare maua ko inga se o di ka fili se maua sa taimi mai te se i o atu sto ina lo lua a ka ko le ofo e ka ko kaloa ia tai ka ko fo kalo pe moia anga o fili kulo e ko para ia lo fa ku lo lu ni ka fo ka si a fili ia lo fa ku lo kalenga mo ko ia pe nga vo nga lo foi pa nga uma sua sko ingo sua sa lava ia wa nga lo ko sko ingo sa fit ia wa nga lo foi si lo mo ko wa sa ulu ngai lo ma ku ko wa fai langi fo lo nga a ngai lo ma ku sa fi a fin fa manguia ora nga le pa lo fa ngai ka fi e ka ke mau ai fa mo mianga la uma ku ai kai au ai ma ja ko fionga sa o le lava e le mo fai nga lo e ke ungi ki nga mo ka ma stina ya lita le iva me ia ke lo ko fa longo ko si lo mo ku po a mai ia o la manuia lava lita le nga le le ama te so tai malita oi tika lo ngu mela le fiku fa fiku galu fiku ongo pia mo lo ngu mela fia ko ki nga
ia lo foi tio kwa ni kai au la whalongolongo mai. Ai. Ia, anga leile di ni kai au. Ia ko kere ia ko kai karie mai ia ka ko wala leo. Ia ka ko faso ia mari pero siri ngare wa. O nai maranga atu se vai. Oi. Ia, o le. Ia nga taura ngari ia sare aura maranga ia so fo wanga. Ia, maroa. Ai ko inga sare aura. Ia, pa manu lua kuia lau sungal fa fia ngai nga kakau kala kuia nungar ngai mea valea. O sol fangua ia wan to tele e pe le ilor fa lo alo sol fangua ma. Ya, ore fa lo sol fangua ia le pala. Ia. Ore wo lunga ngai pala. Ya cha wo ska mai wo mau walunga ke de langa ko yor kala ska mai ki ngai me fa valvale wo mau walunga ke. Ya. Ya le fa mai mo malo anga fiole fa lo alo sol fangua hos. O le hos. Esa o le tiro mo kuanga. Ya. Nga ole lo mo kua mo ko inga la le ika ye lo mo kua la ko ai. Ya le wa kofinge ya. Alu a ver si fora konga ya. Alu mo kua la e te ye ngai me le pa u si lo mo kua. O le ika ye le ko inga le lo mo kua la ko ai. Ya alu ale le si. Ya. Le asa usisida pe ili pe lo falavao kalar koi ya kawa nge aru wa fora ya la kau faya nga fora le lo mokuale o la kokonga ve koi pe ili pe lo falavao ya pe ai da lafa ya da lafa ya kawa nge fai sho ala le upula ko nga pe ili pe ai da lafa nga kuang wo ke da inga ku ngor ko lo mo ku fa ka kere yo mai la ungi la fa du mo yo ele o mai la inga ke ai la fa ya nga sa o da ko inga be dia pero for va ka wa nge Malo, mga yung may merka ko kaya nga luwe ka makia. Ya, malo va tele mail, wala mail nei va ngal tayaw. Ya, ang le foi leli itu tem faiva. Tai. Ang le di ko fi. Tai. Pa penga nga mo pero malo si boro fi nga luwe. E pa penga nga ye le fa ko kwa. Ye mo kwa lava ro fa ko kwa. Ta ko karkari ya. Malo va tai lava malo sao. Ya, alo fa foi maria tele nei tayaw. Ya, alo fa ko. Ya, tai lava fa ya se fua. Tai fa se fua. Ya, ole ua te bua foi le to fa ya mai lo longa msala to wa ainga ya le tato wa fa so nei tai talwai ya ole tiltula to tan fitu ya tato se mai ia tato telefo ilona luai fa salawina ile nei foi va nga le tai so malo fa fonga tato telefo ya to ida to fa lo longa ka mari supermarket amau e sale ufi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whapaponga I Talofa le tu'aiki I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le tu'aiki Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa, le si whaponga o Samoa, le tu'aiki. Talofa le tātou atu no u ai alo mai au se whapoponga o tātou Talofa mai vai whanua. I ulua I reporti, ua mai a whaatara noa le pulo ki atira na tolu le tūmalo palau li lua I le vai aso atu anai. Le tāsile nei o tūmalo ua mai o na sainia le fitu se lau a whea o le miliona lona tolu. E se lau ono se furu a whea tā la e whaanganga mo le wha le lei o le au nanga I le ofisa o le whono whaavae. Ai o le isi vae ngotutoe, e whaanga yo iai ati na e a le tūmalo.
O le whaataranoanga le neina whaamalamalama i fuafuanga le tu malo, o le a whaonga i aile seleni o le miliona na tolu, ua mai al miliona mua ma le miliona lua, ma tina e na whaatino ai. O le a fionga le tofi o le tu malo i a leo talaki la mosi telesio, masui o le tu malo na awai i le saini ngā lima whaapea le whaataranoanga, i le maota le matanga ruenga o tina matama itai, isa lalonga. O lo o whaawau pēr leo fuina mai e le malo saina o Fesosani le tū tau i Taalonga. E tau wala mai le whainga paanga ma le malo Samoa. O lea wa ato le 5 tausanga o le nei whainga paanga. O le afionga le minista o Taalonga i alau matia manu Winko Purcell. Na saunua i le saunuanga autu o le sauninga. O lea wha mue. Ma ia ta uai le ta ua le nei whainga wo. Ai meisa le tu mai pēr o le Fesosani le malo saina i atina e o Taalonga i Samoa. Sa ia saunua fo i le wha mue ma le wa ai mamau le mtanga ruenga o Taalonga malanga oa mo le fia o tangata. O le wha leleia ma le si itia o Taalonga i so o sei tū. E au fia i ma lae ma wha le taalo wha apea a tātou tangata taalo. I tu tonu lava o Samoa. O le whainga pa anga Samoa masaina ua te le sona sao mo le atina eina o Taalonga. Isi o tātou atunuu. Ua wha leleia ma lae ma wha le taalo. Fesoasoani e wha leleia tūlanga tau whaia o ngau Taalonga. Ai mai sa ia vanua mo tātou tangata ta a alo e tau wahai i atunu i whafo. E se mai i Taalonga, o le whaaleleia o onga, au nanga tau whaatoanga, ma le soifua malolo ina, o nisia vaenga ua o fo i iai, le tu mai o le Fesoasoani a le malo saina. O le whilo inga le polokalami o le itula o Taalonga ma le afionga i a sala stela sia le vai atangitau, o le ofisa sili o le kiwikiti whaavau malo le atunuu. Na ia saunua ai o le tausanga nei o se tausanga whainga tā tele i le asosi whaapea le awa le atunuu, e ala ilana tāpena ngai tā minisanga nei, lea o loo alo iai awa le atunuu. O se te mo le tausanga nei lea e malangai i fiti. Tama i tai mo lea tā minisanga, ai o le awa li o le masina o kitopa, lea e tu ua i le atunuu, na whaailoa ai le o se tūlanga whaingo fia le malanga le nei wha mue, o na e fua umalava i le tū tause le ni. Malanga nei pe ona ta ua le afionga ia sala e whai lava si taunga tā ma e wha mue lava i le lava o le sele ni e mawhai ai ona wha atupe le malanga. Ai me se ai e tau ona nga i uma i la e tau e mo o mia mo le wha atunei na o le Taalonga. O lo o iai fo i le fuafuanga le kiwikiti wha avau malo o le atunuu. E te tala le avanoa mo alo ma whanau ma i atunuu mamau o lo o fia tau aveina le tonga vai a Samoa i ta amunisanga nei. Lea e whai a se te mama le masino o ke topa. Tala mai le Pasifika, e le oilo tonu po le ale umio le awha au wawai le tau fio le toi whaunga ina o le upenga ta whailangi le atunu o Papua New Guinea. E li pota le ofisa whaasaralawa au sitalia le ABC, o mawai o le Facebook le folai le upenga ta whailangi, e au pita silio na to tele tangata o le atunu o la tau te whaunga ina. O le finangalo le malo e pēna whaalia, o le tau mawhinga tonu lea ina ia whaititia le whaunga ina o le fola le nei, e whai ai le whaunga le tala whiangai. E a awhia i tamali i anga o isi tangata, ma a awhia i fo i le mawhauwhau o na o le ngangana o lo whaunga ina. E le ngata i lea o le pui ai o whanau ma i a awhianga o ata le tala whiangai i lungo le interneti, la tau te matamata ai. Ai pei tai le inofu le leili finangalo le tai o le itua ngai o le palemene a lea malo, a to ai ma ofisa whaasara lau. E whaapea ua matua i a awhia tele le saolotonga ma i a tatau o tangata, ona le nei whainga le malo. E toa tele tangata ua wha leo la tulangona le fia tele, ina ua le mawhai ona o la tutoe whaonga ina le interneti e mese le follow le Facebook i Papua New Guinea. E manatu le malo o le nei whainga o se le sona foi mo i la tau, e so ona whaonga ina wha le tutau le nei upenga o wha matalanga. Tala fauna mo le nei vaenga le aso manuia tele lava singa matiute, whianga iai ma le atunuu. Whaafafonga i Talofa le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino e, mai moa iai i lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo le TV iwa, le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes,
for cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ole na whawhangol tātou tunu ui leo rua I whasalawina to tātou Talofou le nei tai au ma le sunga matau aina I sa ako moli fo ile whaamalo malanga ka whaaftai lang no sua malo simai an le company supermarket ya amau I sa leufi ole fo wa ala usul malo lau whai ngā luenga a Talofa tuai le hosea atilo mai mai se walfanto ya wha masalanto company a toa lawa ina supermarket ya amau mawale pai vevela mawale ko ngaki la umi ole ko ngaki faasuka laki ole falawa la umi ia ole falawa pae ole falawa ena so o se tu ainga ta mafa e maua ina al company supermarket a maua nga mo lau malu tai au nei tai au mau vai lava no I latou whamana tuina latou aso I foma latou as whanau pe awhali tu la valu tau nei lunga tātou puklame Talofa Samoa toi whatalofa atu nei tātou paanga lo ma futa wa whonga mai o New Zealand, Australia, Hawaii o California watalofa atu le sunga se ula mai se fo'io le whaletua ia Oriana o Taiao watalofa atu ia Gloria mai se fo'io tāna sanga na lo mafuta malato ina California o lea ua lata lea wa uli tulanga pe ona yai ia le lunch mai ngā luenga matiute whaamalo lava le onisai whaamalo fo ili ngā lue whaatai tele lava le mafuta mai e tātou whaasalawa nei tai au a Talofa toi fo ili sunga basta tawita samia masalato o whainga luenga ina le malava alele whaleolo baisole uso ia nime masalato wa vaenga le wanga mai o faitula I oi manono ma polima ma lo le usu good morning ma lo na wala soi fomaria Talofa le sunga to lima le wala mai o la ua nga o foi ia tulanga pe o na ia nga luenga le afioanga le pa ia la afioanga sa ai muteli sana fai e la tonga luenga matiu te fai pe o na ia le nei tai au ma lo le usu Talofa to le sunga mo ma lo na ua ayuta fo I vaenga pe ona yai ia le lafu manu ma lo le usul nei tai au ma lo na valon sa ila tau le wa ma ua tatu wasala ngwa la tele anga mai mo ngā wanga putute mai se nei whanau ia o onga ma lo le usul nei tai au sa mo tatu taimi le o sul 5 minuta tene le tula fitu tatu se mas tatu musika mantual afale tula fitu o le tatu proklame le Terina Stop 10 ail tatu toto o lunga leina Talofa Talofa le kusianga o lo patenga o ma pai mo fongo nia se ma lo soi foma nia nei tai au so fongo nia ma le langi mama o fa kai la vai de li ve fa mua de li wa anga le so ngol pupuinga ma le longa ka ko ke le au dia mangia wa ia ko ile suma ngia mai le ave le la pa penga la val ma ko fanga o au la via ile li il pa yang pa ivo iu ku ki mo por kanga ka soi pua mo dia ko lo fanga mo fanga uma lava tai kama kiki nga mai nga kele ka kala le nga sko ngolu ale nga ese lokole ma sko ole ri foi nga le ngo mo fai o kan ole ri nga ma sangi nga viri ma ya ia kele fio ka wa ko kala le ai ke no la oi kele kai ngo poli ai pues fai ele u por pese foi nga le le ke ai si wa fai se malu ol tai au que vala au mai la fio male fonga po yo ala po al kama lo ko pe fa umal mo ngal wa kai mele ngo pelum komi manaya fafu ya le ala bo usu melo le ko fai ngai fi au ma sangia alo fai ya wa ngo vela de la ya como lo fo pa pasi foi ngale pasa video
O le mea o le whasawiri mawhaile te au. E, o lau whawhanga Bluetooth a mangu. Ai? Po lau whawhanga Bluetooth a mangu. Ai. O kama ele fia Bluetooth so. Oi, ai o. O le inka ngiki ai fia me o. O karango mai foi ngā mea Bluetooth so mai foi mai o tuku. Alo fa. Ya, tai. Ai. Le ngofo a whawhia ngai ngā. O lo ka pua ia koiwa mga ruengo. O le a whionga i alo mo whangau. Pakalo whakuho i whangau o lo whawhia ngā usua ia pia o onga. Ia e me se ko ia karonga. Ia i pea ne. Ao la bea i o le li. I soifua ma leola. Se alanga vivesi ia mengi o karonga la o whionga. Se o ka pua i ngā rea ka kou Samoa. E le vivesi ka mika alu. Ai vivesi a onga o le wala au ko e kuha mai. Se kui ro. Se ako. Se kui. Ia ele manga ia si ngā kua inga. Ka pua inga. E vivesi ai ma mangungu o ko au. Manai. Pai le ka pua inga hunga le fepo e ngofo maria. Ioi paki ia. Paki le muma. Ma vai ngai ko nga pa unga po. Ia kamaleyanga ka pua. Manai ya. Po ama akire le lopa ia fa solo ka pua inga ka nga kamus. O ngai kere lopa inga ia oe. Ka uro le fia ka usami lopa. Ai se fek sak sope polo. A Bluetooth mai sope palopa. Pe umangenga nga fa ya ko va ku pe palopa ko so mai foi ma. E mai ia lopa ku mo oe mare ainga. Ka ko pero ai aqui peru ngo se ka ko wala le o ka ko ole ka ko anga ka wa o fia la ma ka fi de mu ai ga peki peleki e magua fia mo fia o me ka ulia nga marcala le si me ulinga marcala le si me ulinga be boots or no boots still praise the Lord ye pe mani pe no mane pe give me some money. Alo pa ku jo ko pa nga malava. E malo. Alo pa ku ho mo ka ko wala le wa me se o ko sunga lo pa penga ngolongo pu ya li me o kupu. Mo me o le kupu mo me o le fa penga ngo fo we kupu. Ya pe le nga le yo le ku alo pa ku kama ki nga ma ku lo pa fong mai. Ya lo fa kele ku la mo malo mo ka ko pa nga ma au pa fong fonga. Tai mau malo mo lo sao anga le foi le i tu te ma faiva pe ne le vai ngal tai on tai wala mai ia mangiar ngia ya lo pa ku ka ko pese fu nga eterina eterina le i le afale tu la fitul town nei ia ngale misi ya kuwa si do makuwa nga eteri ia tai mau malo la mo molio wala fa anga i eterina. Ia mangiar ngia. Ia tai lava vala mai manuia le ya soifua. Ia sta se tato to basari voi lungo tato por la betala vala Samoa dei tai au. Ia e pe ona ia tato eterina stop 10. Ia ole ba anga masani le tato eterina. Ia o stasio alo foi lungo tato por kalame. Ia ole fato o laia onga eterina se afine a eterina ya o lea i el tato por kalamena wa sponsor lava eterina el tato por kalamena eterina stop 10 ya o le Talofa masani la eterina ina yalo mafana wa onga wa pi ona pa anga ya o na uso ma tuangane a onga i so o se la mua ya i lo tato o tunu mai se wai nei tato wa tama whanau no la lampapa au ia tunu e fia ia o le nei la langi pe ona ba ua tato whasa lau nei tai au le wa luas 4 minuta te neli tu la fitu tato se mai ia se na tato wha fianga o le nei tai au ia le wa o le tai au la vai la so fraile o le na text mai le to whasa le aula ia o la tuai le titi mai lava o la pingi mai ma la sa fa popor kai au me ala na wa ti le lo ata mana fia pe o le aila ka unga la le sa fa popo il tato pensula mo nei tai au ya na se ma tato va vifianga le va ngale tai au to tele mai tato kalame Talofa Samoa.
Joina, o fea usu po ye. Ke o te alua tupole asila me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā luol polo kikian mālo, la foi wako e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mosi masini, fo ile vidi ai la au, te lo se whalo lolo mau i masini. Ui papa, ke haru sā o alai vai teli, ili whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Te le lava, o te alua tula i le whale komiti talo sanga ia, na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fiu mai lo i tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tine vaenga le taiao le luas fultolo minuta leo te inele tu la efitu ya Talofa tu tato fale loanda fa to anga ya le agriculture store la to la ina ivaitele o funga lei ya ma sale longa mutele sala fai tato lang so autule tato por klambe le asolulu ma le asolulu fa ngoina o lolau ele manuia ya ile tulanga fo e pe na sia il tanto por klamil na ya le to tele la faya tina e o la fumanu o fa to anga fuala au aina o la autoto ya o le ava Samoa ya mo meo tonga ngiu ya ma so se atina e tang fai ya ma o lo ngalua ina le ala lo lango lang sua ya ile tato wa fala lo na fa to anga va talo va to il pulenga ba le fa ngal wenga ya le tamita ya te wila ya ma le tonga ni fo ya Craig ma sela to wainga ya ma lo lava le usu ma lo fo soi fo ma ni ne vainga ta tu langa pe ona yai wa stay before ya e ni sela to fa la wi lo tu langa ta vai la au ya o mawai ia o le fa lo fa to anga le mawai ya pala ese to lo ta ya mo le fa funga bai ya o pala e a nga ya e fa step fo ila mo le toina ma le family ina ya o la outdoor mai se fala aina ya ila to fo ile e fa ya la to atina e fala aina ya o le tulanga na mau fo lanto mutia fo ila le kapeta mutia malanu me mata ya mo fa mata ngofie ina fo le mamota ma malawa ya bo tali fo di malo matulanga fa pena ya na mau uma lava le out lenga
Ia ole au onanga le tātou whalaloa whaatuanga. Ia lea ole a maua to Stamy. Ia ole nei fo tai au male nei. Ia sa watalo vatu I nisa tātou company pe ona tu mai fo I lātou tau au. Langarong soba alosi nisa tātou porkalabe whai. A talo vatu le whala poto tonga tau insua soifua. Ia po le slack. Ia le bulenga bala ufai ngatwenga malo leusu. Ia tātou poklame le tātou langarong so au tū lea tātou poklame tulu loa ia sawa ia staitasi poklame fo ila lea le soifua tau tua. Ia talo fatu fo I le mtanga ruenga le soifua maloloina. Ia mai so le mtanga ruenga wa onga manga nuu. Ia talo fatu le butele se la fai le afionga ia fuim se la to ufenga ruenga ina alfana bai tele tu sivi. Mai se fo ile songa ia leo tato ilang se la to vaenga ina alfana bai isa taua. Ia mana mutele se la fai malo lava le soifua maruia. Talo fatu ai le company le Apia Insurance Company. Ia malo lava le soifua maruia le nei tai au malo le usu. Tātou se mai ia e le tātou porklabe le Terina Stop 10 ono le fo'i wa o tātou taimi ia o le tātou e Terina Stop 10 whaatala whatua I Terina ia ina iala mawhana wa onga umalava mai se walpito la aua mātua moli nei whanau ia lātou wa onga o le whawhiwhianga mua le Terina Stop 10 mai le wabesa le sunga whanana Jerome Gray Sweet Lady of Waiholly. She would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waiholly, sitting by selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes a sweat up from her brow. Continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waiholly, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. As she ends another day, carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet lady of Waiholly, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waiholly, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waiholly,
Whawhiangana mai lau besa le whaiwhai isi sang malua le tae ao i na ua toi lua se fulu man le tolu minuta le tanta lea o le tula e balu tata i pelunga tata musika le Terrinas Top 10 i le nei vaenga le tae ao. Hey, Pretty, wala na station yake on na ya. Hawaii, first choice at 2AP. Tama, wala na leksyon na si Falong-Olong. Avo siya na first choice siya rin tama 2AP. Jamie malas. First choice at 2AP aset toy. Seki ya kamanga. Ole si ufo fonga wangi maluma ye
Katarina Stoptane ne vaenga o le taiao ina ua toi se 45 minuti le tana tale o le itu la e valu ea sa pena mai le sa o le kolisi maulunga o le fifi malifa le Katarina Stoptane le itu malo talofa.
na musika so ifefelo ile Tarina Sautain maile asao ia o tama mataina la lamua le kolisi mawalunga vai maunga pe se fia nei ia maile faafifianga na le maatulua le na toilangina ia ele kolisi o vai maunga le nei tai au e Tarina Sautain na wato e valu mala afa minuta le toin tale o le itula e valu ya le ua malanga mai le tato o Fibese mai Leone High School ya America Samoa e fai fo i le lato sau ya i longa le tato e Tarina Sautain. Ta moi maia.
Fianga na musika sa Fifiloyan na ivanga le tayo ya may le au febesele na Victor Elisara ya ma Robina Gary ya ina o se multado taimi le o toi fa minuta le toi Natalia ya o le tula evalu il mananto tato se mai ya il tato fatunga mulmuli le tawa lunga fo ile o le tato por club le Terina Stuptain il nei tayo la soforele ya mai le overbesele 685 VRB ya ma le fafifianga lomi mali o le aso wharaile lawa i o le whaiwhai mali wa whai mai nisi o le aso pupu o whai mai le maua nisi o le aso wharaile o le aso umi ya ai whai mai le maua le tato e Terina Stuptain ya o le lomi mali e le aso wharaile taulunga taimo le tato e Terina Stuptain il neva inga le taia o le tato whaafifianga le nā mai tato se mai ya tu idato tato telefon talvalo Thank you.
for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I Talofa le tu'eipi I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le tu'eipi Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le tu'eipi. Talofa le tātou atu no u ai alo mai au se whapoponga o tātou talofa mai vai whanua. I ulua I reporti, ua mai a whaatara noa le pulo kia tiro na tolu o le tūmalo palau li lua I le vai a sau atua nai. Le tāsile nei o I tūmalo ua mai o na sainia le fitu se lau a whea o le miliona lona tolu. E se lau ono se furu a whea tā la e whaanganga mo le whaalelei o le au nanga I le ofisa o le whono whaavae, ai o le isi vae ngotutoe, e whaangai o iai a tina e a le tūmalo. O le whaatara noanga le neina whaamalamalama I fuafuanga le tūmalo, o le awha au ngā I aile seleni o le miliona na tolu, ua mai al miliona mua ma le miliona lua, ma tina e na whaatino ai. O le awhionga le tofi o le tūmalo I a leo talaki la mosi telesio, masui o le tūmalo na awai I le saini ngā lima whaapea le whaataranoanga, I le mahota le matanga ruenga o tina matama itai, isa lalonga. O lo o whaawau pea leo fuina mai le malo saina ofisa sani le tū tau I taalonga, e tawala mai le whainga paanga ma le malo Samoa, o le awa ato le 50 sanga o le nei whainga paanga. O le awhionga le minista o taalonga I alau matia manu Winko Purcell, na saunua le saunuanga autu o le sauninga, o le awha mue, ma ia ta uai le ta ua le nei whainga wo, ai meisa le tu mai pea o le whasaosani le malo saina I atina e o taalonga I Samoa. Sa ia saunua fo I le wha mue ma le wa ai mamau le mtanga ruenga o taalonga malanga oa mo le fia o tangata, o le wha leleia ma le si itia o taalonga I so o se tu, e au fiai ma lae ma wha le taalo wha apea a tatu tangata taalo, I te tonu lava o Samoa. O le whainga pa anga Samoa ma saina ua te le sona sao mo le atina eina o taalonga, isi o tatu o tinuu, ua wha leleia ma lae ma wha le taalo, fisoasoani e wha leleia tūlanga tau whaia o ngā o taalonga, ai mai sei ava noa mo tātou tangata ta a alo e tau wahai I atunu I whafo, e se mai I taalonga, o le whaalelei awa o unga, au nanga tau whaatoanga, ma le soifua malolo ina, o nisia vaenga ua o fo I ai, le tu mai o le fisosoani ale malo saina. O le whilo inga le polokalami o le itula o taalonga ma le awhionga I a sala stela sia le vai a tangitau, o le ofisa sili o le kiwikiti whaavau malo le tunuu. Na ia saunua ai o le tausanga nei o se tausanga whainga tā tele I le asosi whaapea le awa le atunuu, e ala ilana tāpena ngai tā munisanga nei, lea o loo alo I ai awa le atunuu. O se te mo le tausanga nei lea e malangai I fiti. Tama I tai mo lea tā munisanga, ai o le awa li o le masina o kitopa, lea e tu ua I le atunuu, na whaailoa ai le o se tūlanga whaingo fia le malanga le nei wha moe, o na e fua umalava I le tū tause le ni. Malanga nei pe ona ta ua le afionga ia sala e whai lava si taunga tā ma e wha lava I le lava o le sele ni e mawhai ai ona wha atupe le malanga. Ai me se ai te tauona anga I uma I la e tau e mo o mia mo le wha atuna ina o le atalonga. O lo o iai fo I le fuanga le kiwikiti wha avau malo o le atunu u e te tala le avanoa mo alo ma whanau ma I atunu mamau o lo o fia tau aveina le tonga vai a Samoa I ta amunisanga nei. Lea e whai ia se te mama le masino o ke topa. Tala mai le Pasifika, e le oilo tonu po le ale umio le awha au wawai le tau fio le toi whaunga ina o le upenga ta whailangi le atunu o Papua New Guinea. E li pote le ofisa whaasaralawa au sitalia le ABC, o mawai o le Facebook le folai le upenga ta whailangi, e au pita silio na to tele tangata o le atunu o la tau te whaunga ina, o le finangalo le malo e pēna whaalia, o le tau mawhinga tonu lea ina ia whaititia le whaunga ina o le fola le nei, e whai ai le whaunga le tala whiangai, e a fia ita mali I anga o isi tangata,
Ma afia I fo I le mafofau ona o le ngangana o lo whaongaina. E le ngata I lea o le pui ai o whanau mai ia afianga o ata le talafiangai I lungo le interneti la tau te matamata ai. Ai peita ia le inofule le finangalo le taitai o le itua ngai o le palemene a le malo, a to ai ma ofisa whaasara lau. E whaapea ua matua ia afia tele le saolotonga ma ia tatau o tangata o na le nei whainga le malo. E toa tele tangata ua whaaleo la tulangona le fia tele, ina ua le mawhai o na o la tuto e whaonga ina le interneti e mese le follow le Facebook I Papua New Guinea. E manatu le malo o le nei whainga o se le sona foi mo I la tau, e so na whaonga ina whaale tutau le nei upenga o whaamatalanga. Talofa na mo le nei vaenga le aso manuia tele lava singa matiute, whianga iai ma le atunuu. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, palala ata le malo le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Ia ole nau whaafonga tātou tunu ultoi whaasalawina tō tātou Talofa le nei tai au ma le sunga matau ai nei sako. Whaafteitele lava I le bulenga ma reo whaingad wengad company supermarketi amau I Saleufi langalong so malosi tātou Talofa o le nei tai au. Se mil tātou taimi lea ua valu minuta te nelei tu la valu. Ia whaatalofantu le sunga ia sua Michael Siaki. Ia ma se lantou ainga I nai New Zealand. Le lo mafuta mai ngol tato live le dei tai au fa vela fo infantalo fantu ya ile sunga ya sua to sulu sua ya masalanto ainga le mafuta mai melepone Australia ya amata fo ya ngalwenga matiu te fai le yaso anga lele li ya ngalwenga nei tai au atalo fantu le sunga popi Heather ya male fale to ya Tania mal no faalo ya le mafuta mai lanto inai mafuta mai ia I Seattle mamau Seattle Washington le alo mafuta mai ia o vaenga le Trump vaenga le Donald Trump le ua mafuta mai le sunga ia Pastor Bobby ia malfalto ia Tania ma lo lava so fo manuia lo fatele atu moto ia mai so le sunga ia tawa Yohane ia manuia tele tiu te mafaiva pe o le hele dei tai au fatalo vatu fo ilunga tato YouTube channel le lo mafuta mai le sunga ia ta ape Filippo ia masalato ainga manuia tele fo fanga malaw singa ia pe ona ia le nei vai ngole tai au me manga io le tai au ia silo mai or kokoesi or kokoesi ia le malu o tai au manaia tele misia male le sa va popoleng family tai au alo kokoesi ia e uso ar kokoesi male le sa va popo pe ona ia nei tai au ele o te mau ia ona so tai vai fo ileo le fionga ia fa so tau noa ia enisi mo tato polo klame masani pe ona ele dei tai au ia fa tala fa tu fo ile fionga ia misa ia pe ona mafuta mai mando falo dei tai au ia manuia fuang ia vai se ho ila tau e fai malanga atu ia America Samoa fai malanga tun botele sala fai o manatua I le tangi le sita mai titina tangi le mai titi wa levanga sa ungi ia nato malanga ia ai toi fa no fo nei fa mai no fo ma pa ma mal fale veilo ia ma fa kau ma mai snacks e fa pele sta mai titi le mai no fo la kari io come kilo va ia ku o ola le tele wanga snacks ma nga mia ka alo wanga toys la mai fa pele mai ia ngofo mama pa ale o tai au ta pena malanga ve to mai titi o langi ako la wala uma atolon ta mama lontina
ya mai la tu ia lon tina kisi ya fa pepe mai fa mam fa tet fa to fa yo na uso yo o alun malanga leo mo na matua nga solo muli al ta vale ya halo fa kangi kaku vai mai ia sitina o tu vai o lantama ko solo muli mal ta na mele mai kal ka mai fialu le ayo ka ko wa mi uri mai a voi de bere o leo ai ku isia awoi ya olena ba no na vale o sai fa ba no fo ile fita itunga ngadwenga bitute ta Talofa tu le sunga pasta samia ya le lo mafuta mai sala to fa ngadwenga ya mafuta mai ai tato proclame le taya male taya ya le wanga ila to pasi ol malaiva lele faleolo ya tulanga fo epe o ne ngadwenga bitute ya Talofa tu pasta fa mole al fale tua malo le kale sia na vai tele uta ya ma lol soi fo manuia ya Talofa tu fo le sunga ya mafiti vayunga ya Talofa tu si o tina ya fitu na ile fango lii maleone ya alofa angana mai ya vayonga fono mai Wellington New Zealand ya Talofa tu ma lo laval soifo manuia ya mai se fo io le toi mana tua fo ini tu ainga vai aso fa peni wa ini so ilato wi o le tapina pina tu mo fa mana tuina o lato waso soifua po aso tele fo ia fa ailonga ya o se aso soifua to ina male o matua ya po o se fa poiponga ya o le lai tapina pina tu ile aso fia o le uso ya Cheryl Taliva ya baile afioanga o fale alupo le motele sana fai ile aso tona inei ya o le aso tele po le aso fia ya po le fa poiponga le sunga ya Cheryl ya stasi fo o sui el tato officer day ya al tamaita stasi tamaita insinia ya ale tato wa TV Iva ya male tato leitio nei ya manuia tele tapinato ya ilo o luaso fia ile aso tona idei ya angan leile atua i tapina uma ya ma ia fa tau luina manuia lo o luaso fia pe yang si voi fa poiponga le o vala ba ya Talofa to lunga leina ya Talofa le sunga ka fili ma lo so fo manuia lo fo ye fonga ni kaya o ma le lo si fonga longo ka ku i me o la ku ma me o mo ku ya ai pe fa ya ku sa la o la fa la mas fa mo yang ya ya sano mai ai ya mas dai sano mai o fa mo la la skengelo afo pesika alas kio le wa fa mangia fo ile ko final la no ya la ila ko fi fa masingo ya mori ko ya lo fa nga ya ngi kama fa nga pa la ni ya mo la sunga ska pa skai le ko mo ya ko finga ele ko fu mo wa ngaka ya sa ora u foi ko ke le la o mala ya kasi a filia le la wa fa ngono apu ni o fa mang ya ina fo o ni ko finga ka ko kalo le ku wa ko finga le fa ngofi talo le ku mai mangaku ma fa fa ngole le e ma se fo o la ko fa ko nga ngo ko fa ngo ngase ko ya o la ko fa la ma fa mo le ku e manguia ma le i me uma ya ala fangia le ku ya ma wa lo malo si ma lo lo filemu ya ma kalo le ku nga ya sanga fa manguia ko fe au ma nga ngere ko fi o ya ma se fa singa u so kama kai wa ko fi o lua ya ka kalo ai le ku ya o fa ngo fi le ma le me uma ya o lo fa nga ma fa mangian la pinga loli la fa u pinga minga ma fa nga wi vai li fa le launi uka ya mananga fa lo ya manguia ngalo kiuke fa taitele ya fa taitele la va ya te ul tamal vala mai manuia telefo fa ngal nei tai au ya fa tai fa si fa
Ya. Matalon tato lai na telefoni lua tasi falu o malua tasi falu lua fa marianga soifua ma so fanau talofa. Malon soifua. Ele. Amanhã esta malinha foi para amanhã. Né? Ya. Marua. Oi, nga via. Yoi. Soli. Tu kako ke popole. Mavo ngasi malolo yai. Aku le popole. Na. Yoi. Awar me lo vai le langi pela vangoa. Na. Waya vangoa lo le se sime. Ngalo fakadia pesa ka ko pele. Na. Esa ole leila. Wa bel men ngai. Il kilo ya kulanga ye so ko mo male. Mangwi lo ya. Le aka ko ke mo fa ka se kumala fa. Mangwi me de. Ya fa mangena os fanga fo yo fanga ni va ya. Na. Iya. Ya wa dia ye le di le. En king. Ya no ngas fulu maleong ko sanga lingai masinga. Ya por ngai vai ya. Ah. Anaya. Ya ole ngang. Ya ole fa si kai de li ole. Fa folo pele o lo fanga. Na. Ya wala vale. Longa finga ngalo. Ise kan yo luma. Ya fa pe. Ole finga wo fanga. Finga wo boledi. Ah, don. Iya, sa ole le. Ya ile anga ngi ke fo walu suwa ngole ba ke. Ya ba ya ko so aku kang malala ya mi ole kong. Wa. Yoi. Yo le kalo ala. Ya fa ye me uma. Pe yo le ngang ngi ka ya ba koi fa mu yang. Ya fanga wo. Fanga u ngi ba ya. Ya. Alo va kele amo oi. Tai. Pa anga uma. Mai sala fai se ia pa ia se ko mu lo langin. Na. Yo mo kero le kele la fa fong mai. Pa long ka ko wala leo wole vai Samoa tu iti. Mai ken yo pa kilang ai. Yoi. Ola ma huta mai ale hutalenga wasidenga mal tausi ami miama. Venga foi la ofio ma kider. Ya nga gare ora fio ya bai. Kamaiki. O ngai malanga tu savai. Oh iya mau ki ngoi le fa long. Ola maka TV lungar ba. Oi la ke ko lua ko ma ku sa lo ko se o se la ya. Ma ku ya la ya. Sole. Ma ku ya tiu ke. Tai tele la vala mai ya fa marianga soifua ma sofana ile nei vai ngole tai au ya tai lo falta to lunga laina ngonga kwa uma ya fakaro fa ku ngong baro o esa o ile kala ho ile wale sa lingoringo wa kakang ilo sibong esa o ila les ka ki wakani le si fofonga ia ngala kangi si fofonga kamalo ya ke lo fiongo fongolas wa manga kuwa le sufanga o sia wa fofinge New Zealand o le fofinge o sia wa kari ia mawala mano mavili mai anga po makarongo fa mai Anga pole kala ko nga po mafalo nga ila sfanga o sowafi o ka o sot ko imisi ya ke unga wakul fa karo fa dungo le ki o wanga ko fa longo mai o ko nga ngisi ya le la wo ko mangku ngi kaya ya olivi nga fo ideri o ngoranga kausinga lo ko so wo mo so ka ko ya misi ngi ko walo mangi ka ko fa nga le mo ya ko yo lo fa nga wa ngi kamai ko inga isia ufanga ya fa pikoa lo fa anga mo sia ua fingi wa udia nga kausanga ya son ngenga fa pe nga so ifua maola mai ngi la lo langi lo ka ko fa so ai ai dungo langonga manga ya fa popele di inisia skele le ola mal so ifua la fingi ma ko ke ma fu kai pe ya moria ko lo faanga mo lua makamai e ila venga ka ko vala li va aingo mak ya aulo ka ko fero ai pe ka sanga ya so uma ya o ila va i wo ma pa anga u fa i runga inga lo la ko wa so ifua ki nga makama ku se o la va i fanga wiki
pamanguia le ko yo ko wa soifua ma sfanga ya ya ranga kai kai anga o le sfanga o kamalo ko ke ma ko umaya wa wis kama iki ya wa ranga wa ole oi ma nga muri ar kausang ma tutua mau ia tu pa ima va aya oi ho malo ya sa le ya ro o ka mai kala kama eu ko kala ki kilo kama winki malo tai tele lava vala mai ya manuia foi la sofa na o so walo ya ka kwe ma ku ka pe si o ka ko wala le o ka lo ngo ko foi po ni me ko kia mangi upu pa pe nga nga pa la kele ma ka ko fa so ya il ka ko makanga ya malo malo vala mai manuia tele nei tai au ya pa pe nga ko ya va tai fa se fa ya fa maria nga so fo mas fa nau fa Talofa tu le sunga ya lai fa le ava lau fa malu ya le lo ma futa mai Liverpool le Australia manuia tele nei asa mga luenga ka tai tele lava le fa fonga mai fa Talofa tu fo le sunga ya fo lima tau tofi ya o le sunga ya o le tofa ya fata fa na afualo ya so fo manuia le vai ngo le tai au Talofa tu le sunga ya Nelly Finau good morning fa Talofa tu mai la fio anga fa le atiu ya si ona tua ya le ala li osa ya male ainga ya maduia tele tiu te mafaiva o le ne yasa ya te tau fa Talofa toi fo ile sunga ya sefa sia Joshua la wano mai le ya o le fo e moli alo fa anga mo Paul Junior Jeremiah ya ma le vanasi so a malelangi ya neolo o tu fa atasia ile fai poiponga wow o le sunga ya Paul Junior Jeremiah ma le valasi so a malelangi ya le foi tu fa atasia sakala meta pa ia fa poiponga alo fa anga na ma ya tui matusi o Joseph Josiah ma Joshua lawano ya fua tele le niu ma ia manuia tele ai na fo ya ma lo o fa anga na ya o le ala ilenga o Cheryl malana mana mea le tu fa atasia ila so atayao ya o le fo ia ma le sunga ya Paul Junior Jeremiah ya ma le tabaita ya bana si so e malangi ya le tu fa atasia ya o le ai tu manaya manuia tele ya ai nga fo ma fa vai le lofa o lo tato tua ya ai talwai ya o na ista so tato por klabe ya nei le afale tu la valu ile tao nei ya tulanga pe ona yai ya le ala o le tau mawhai lava e usu atu ia le besol tato wa so soifua ma tato wa so whanau ala tu umai lava ma wha amanianga ya mo i la tau fo ia pe ona tu fantasia i le so po le aso tai au ya e le saka la meta le nei o le whai poiponga mo li mawina au na le atua pa i o ainga na lua ia mamalo le au wala ulia ya lona winga ya manuia tele o toa Sofia fia ya po nei po ataya po la to uma foi sa tu fantasia le nei va ya so ya mai se so fa ina o anniversaries ya ma so fa manatu ya te tele ya mai se so fo ma sfa now manuia tele o to wa so fo ma o to wa so fa now. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday everybody, happy birthday to you. Manuia to us so far now, Manuia to us so far now, Manuia to us so far now. Fa amanuia le tua. Hip hip. Hey, oi, e fai ko akasi ale moa e re. Ya, tato se me tato fa vivianga le ne vaenga le tai au. Ya, ona, tato mai lo lea, sta se tato proclame fa tulungaina, o le ne vaenga le tai au.
Mali ilang isotato ay Italia Peruchania. Toina, fea ai usupo ye. Ke o te alua tupole asila me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā luol polo kikian malo, la foi wako e kumkumwe ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mose masini fo i le vidia i la au. Te lo se whalololo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli, i le whaloloa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Momo lava ona mātou whatalofa atu ma whawhere atu i le mai moa ma whawhong mai o le tātou o tinu. Nei foi taia fau, ma le nei asu fau vi ia le ali, ma alo foi soi fua manuia ma le langi matafi. Tātou pale whianga foi. Ia walawa ia tulanga masani o ngā ruenga o ngā whanau. Ia mo le nei foi whai ungo le nei vai aso o tātou i le nei aso whalaile. Ai le mai mo mai o leo mātou whatasi ma soi foi o le tātou whaloloa o whātoanga. Ia pe o le sira fia. Tasi nei o paanga masani o tātou porkalame whanga solo. Ia o le whaloloa o whātoanga o lo langolo ina. Ia nisi foi o tātou porkalame pe o lo lau ele manuia. Leo ma whatasi ma sunga soke tu manuao soi fua manuia soke. Ia watu foi pulenga ma tātou whengaruenga mālor folau manuia. Faso tauloa ia fatalo fatfo ile malota to ofisa ia ile nei tula o le taiao manino ma le taiao to ai le fangaroina fo il fafonga anga tato watunu ia mala to fafo lo fafonga mai ile tato 2AP ia po lungo for tato TV9 ile nei tula o le taiao fatalo fatfo e paanga masani ale falolo fatoanga
ia ro fa pe ona tu wa atu ia so uma wa fo fa taunga ia ma me mana o mia e o la to fa toanga i le aso ma le aso fa tala fa tu la fionga fa so taulua ia mo tapo klame nei tu la taia ms fo tato office mat Maro tumulawao ia le o tatu tala me fa solo man mo tatu taimi ia e fa pena fo yo na la foto le no ia wa fo tatu fa la lo mo le va yaso tumulawao ia fa taila va mo le no lo fionga fa so taulo ia tato ia for taimi ole peso o tato pa ia nei la vala ni taimi lo to na mala ina ia po le o toe fai fo ona tato ilo le fa le tonu ia tato el tise lo ia taminei ia ai le ngata fo ile ia mo fai on fa so tato el tise ia ile motele ile tato nei podu ia le wa ia ile manatu ia tato tatal no ile falolo fatoanga fai ona o fo ina atu se feso swani ia mal malu for tato watunu lo fa pe on fai lo atu ia o tatu generator o maua tatu fale o loa fa toanga ia le tatu generator ia e fa ia i tu ainga o lo maua i terminate tatu fale o loa fa toanga o tatu generator mua ia o le lua afe lima se lau ia wat lo na malosi o le tu ainga o le solo tatu tala no lo ile branch we po le tu ainga le solo ala fiong ia o se tu ainga le lei te le lava ma se tu ainga angata le este sila i lava lo i fanga vau time lo tatu watu no ia o le malosi na tatu wafi o lo o ia te nei mo lo na lua tolu afe lima se lau lo na malosi tolu afe lima se lau lo na malosi lua se lau se fulu lua si le malosi o le afi ia ai o tatou afi mua lea e se lau i vaono si lona malosi ia o tatou afi le fai ona faʻogaina i tatou fale i moli o pusa aisa le gata foi lea ia o tatou ea malulu o loo faʻogaina i tono tatou maota malawa taimi ai pe ai le tatou pawa ia pe fale tono le tise ia e mafai ona e faʻogaina o tatou afi molile e ran atoa i lava tatou le tatou maota malawa auā le ia tatou moli ia ma me foʻi e faʻogaina i le aso ma le aso ia pau lava le vaega le faina faʻogaina ai o tatou tipotiuila tatou auli ia ma o tatou afi foi lenei e oko meti lava ona fiki ia pe a iloa e le agatusa malose le afi ia ma le mea loo faʻogaina tatou aiga ia le gata foi lea afa petou ai se faale tonu o tatou maota malao e oko meti lava tatou afi lea ona fiki a faapea foi mafai ona toe faaleia ia me fai foi ona toe kile tatou afi nei a tatou afi nei e oko meki lava ia lona le fiki e le break ia o taimi e mafai ona ova ia mea faʻogaina i tono tatou maota malao ia pe o tatou afi na ia la tatou afi lona tolu le ono selau ono afe lima selau le malosi tolu selau valuiva sisi le malosi o le afi o le tatou tuaiga nei o le generator e aogā te limo aiga ae le gata foʻi lea ia o i latou faleau fai faatoʻaga e faisi maomao i uta manaʻomia le fafaga o le telefoni manaʻomia foʻi le faaola i o moli ia matulaga foi faapena ia o isi foi faʻogaina o tatou afi moli ua e mamao ia o latou faatoʻaga mea tuaʻolo seʻitulo e fai ona faʻogaina o tatou afi ma avatou i ma tatou oda plus ai e alu le tise ia e faʻogaina ai ia tatou afi nei ia ale gata foi lea o lo iai foi tatou afi lea valu afe lona malosi ia e mafai ona ran ato ai o tatou fale ia o le rate outlet o le tatou afi lea e lima a le maximum o le outlet ia e 5.5 ia le maximum out o tulaga ia mai numera nei e tatou afi ia e malamalama i te lele au fai e le tise mai matua i latou talitoluina lava ia rate ina fai ona faʻogaina tatou afi e gā fatia foʻi mo latou galuega o loo faataunuina ia le gata i le famanatu ai tusi company ia le o toe pō lava ma le matalaina lenei aso i le
ile mana o mie tātou company SS o le tisi whamana tātou company ia o loo maua tātou wafi mōli mai lava ile lua afe lima se lau sia o ile valu afe lona malosi lua vai asulu mana o le atau nuu mai tātou wafi iwa afe lona malosi ia o tūlanga na whaiona saunia whalofa toanga ia wā ua tātou iai se tūlanga ia peifan whasisila tātou malo ia po le se fulu masina po o le sutasi masina whaiona tau nuu meo tātou wafi mōri o lo okain ia a o le taiming nei ia whaiona e whatauina se afi sosoani tono tātou mō tumalau ia a wā fo ile sosoani o i mōri ia mea ongar whanau ia il taiming nei ia le ngata fo ile ile tele male ano noa o mea o ngā i o tātou wafi mōlini o tātou camp ave iai au ane emisia lava noa le whaatawino sa wafi mōli awa te lele o ngā i tono a inga ma au fo ini emisi lava noa taiming nei le wafionga whaasa tau loa ua matua tele male ano noa ia company ia matangata taito atasi ia lo ave fo ilatu talosanga i poloketi SS fo inai e mawhai ona whaatau ia sa o le whaawala tuero la tu tarsanga ia ina ia fi mōri so ua matoa aia fo ile whaisi sawa sawa le alua tātou generator taimine mani o wafi mala nei whai tua inga e fuala pe e fōling mai fo le tūmana whao e fuala tau le afi ilona malos mo saore ia sa o le le fiong pe e fuala ba i tātou e fuala tātou fua fo ile malo se le afi me fo nga ina yo isi fo e fo ile malo se le afi ia marcele ni fo i faiona fo nga ina ale nga fatia le afi mo lunga tulo na malo si pe mo nga tfolo nta e faiona fa tawina le o yeta to afila iti e rua fe lima se la na malo si e nga le o tato fale la iti ia mo tono tato mo tamala o fa ola ino tato moli na pusa aisa ia maso se tu ai fanga i telefoni o afso ta inga inga e fafo ia mai inga nei ia ai o feninga e fai foi nei so ta ia inga i fafo foi fatawina mai sa wafi online fa na ina tato fa ina pe fafo pe ia sa le fanga ina lava tato sa mo market ia o tato nei ma sa ni lava pay cash ia le wa mata no tato va ai wa mata fa nga ia tato card ia o tātou inga lo o iatunu mau so ma sani ala tau le whatawino o loa i lungo o penga ta whailangi ia wala ni ngalo whamanatua atu le o tātou inga ia tātou inga i nei Samoa ia pa so ta ia tātou inga lo o iatunu mau ia wafot whatawino tātou wafi mōli ia so soani e le tulang fale tunu le tātou etis ia il ne vai tai ara fio ia wala nga le tāua le ope o kwal whai ngota usango tātou alu se so manga le whai mo pe pao ia o le whai laua tāua whama ite tātou le tātou pitola au le vai ngole whai loa ma le whai pisinisi ia tāpena ina le vai ngai whama ma venga ia ma so soani si o tātou tunu ruinga tāua le vai ngai le tāua wala tuni si o vai ngai bloketi o le biliona o le ale tele vave ia o ia foi vai nga por mea to se masina ta otro se ta sanga nisi o lotu ma me fa pena ia por mea o le ale vave akua e ta foi o fam tu le afia vai nga la to inalo vai nga le anga ia tuila lo vai o kaku ia e fai for kaku kala ngol mana o le afia ia kaku le ui da wala le ta le ia isa le lava fionga tatu te mana o ia ai o tatu fa so lava e tatu va ai lava fa so ai le tatu woso i tu langa fa pene tatu poloketi million ia mfai ona so swani tele tono tatu ai ia na tatu foi le poloketi million ia tele mano ai ni si poloketi ss e lo o tu bat e fai ona ave tatu torsanga o ia sto por kala me vole le tu mulva o ka ke la kulou la ka masingi la ka afi nga vela kong e kuia ko kupe e ni me va pe na si e o facili ma na e facili e fatu mana te fo le malo tata watu no e la tu ai ta la fula fi ona fai do la e le meeting a foi na a pe a winga fikima ma ga ya fi mo fa fo ia patu la pena ia fai fata tel no ia e fai na fata tel no to no office ia mtulang fa pena te su tu la fata tel no se mete mnawa ia fai la vatalia ia o pa o talia manuia o tar no nga ne te me pio le ai nga i
e vai nga foi mati lu tato tunu mai nga o no fa fita uli le tato fa vengai ya sale ai fa me foi o a foi me tawtise mori e vai nga foi o lo foi mori fa ku fa folela e in tato vai nga fa pena ya no veo ngai deo yes tato o nanga fa pena tato fa le loa wana tato afimo li lava ya manisi foi o vai nga o loa ngai tato fa to anga ya ma fa nga faiba le ai go chile ko fa pe le la ma wa I ma mori ya sa le mo da fimo di tau mo ya tu nanga fa pena o le si vai nga ta web tu lo pe sa nga al tato company ya pe yo na fa fo mai te leva nga foi le te le sa o masini o le afide fa yemia ai ya fa pena foi yo na wa nga se sur TV ya o me uma no si la fia to tele sale tu me va o le tato lo na le na ta o fa va ta o ye mka bu ka fa ko ya sa fa taila mo no la wo fio fa so taulo ya wa tu ainga ne o solo ya taila pesa si de foi tu ya ma asa tala titi mai lava ya o lo fa nga ina lava o tamatu ya le tu ainga o solo ya how to sanga fa to am fa tamai ata no fa tu ainga le o solo o se tu ainga angata le wa mai tato wafi ya ele matuale tau mateina fo ile angata fo yo tato wafi modi le o fa on sa unia ele solo ya pe fo na sa no ai male fa fisi fo mole fo tato atunu yo tato fanga va solo ya la tanga ya tu lo ya tato fanga va solo lua se fulu lima lita ia mo tato se fulu ia mo wale tato se fulu lita balu lita fitu lita ia mo tato 5 lita asa foi le mo tato 2 lita o fangu po o alamini po o ale ungo lo fa nga ina ile neifa o le mato angata lava e fainga ta fo ona ta si tu lo ia pole ala tu inga fa nga ina te le mama le liki sa ole ia ale ngata fo ile ia o saunia fo yo tato pat ia wa onei tato fanga ba oni ia po tato spray ia o lo to tite tu sa uma pat e mafai ona batulo fanga vao e pai fona mato toe lipe aina e mafai ona mato sapala ina pe fata wina to fo ipats ese e to no tato falolo fatuanga so o selala i vai tele i funga lei ele ngata foilia ole motu tele sala fai pe o tulanga na e baba ai fo ia tele nisio o tat malo tato watu no e fale tonu role e fanga bao pe fale tonu le au o banatua o le ya sesia le ya sesi option en fai on te fale le o se fa manatu na le malo tato watu no so watu yo tato la o lo silfia funga lei i o pedahim vai tele ia po le tato la fo yolo o i motel sala fai salong fai ona lipe ina ila fanga va solo wana solo lava ele ai lava se si atu ainga fanga va o fai ona lipe ina mato fatawina tu ona to tonga ese wana o le solo lava ngau de au so se tu ainga pat au lava te pole power mea ole abato lo fanga vao fa matala ile ofisa ile meo lo o mfai ona fa le ngaina e mfai ona fsosoni atu ita to ofisa ile fa le leia ia o la fanga vao ia matu langa fa pena ia martele malena no ani so tatu olo lo mo ile tu a inga lava o le solo ite tono tatu fa lo fa to anga ia le ngata foilia o tatu fa fa to anga e tele na fa nga ia le fa tse ingo le liba o le se fulu 5 lita a mona fanga ile vao to e fua e fanga ile vaila au e pui mai ia ka pisi ia ma pi ia manisi lava o fuala aina ia mai inset o le fatuanga lava le fatuanga lava ia ile malo tatu watunu ile au fai fatuanga ono sa e fa tau sesi fanga vao e fanga ia e fanga ina ia tatu vaila au pui mai ia tatu tongala mai le fata mai ia inset ta walo ese mai tatu le fanga ina ole afo
o le fanga vao o le fanga etasi ia wai afia e fo ile fonta o mafalta to watu ia le ngata fo ile ele o la le me to pe fa mai o mana fana la vao to fufuru mama ma ia ia le manongi o le tonu e mfaiona fatama ia la al fo tuanga le malta to watu luas fulita sulima lita faungaina le valu lita ia faunga valu lita faunga ile na vai la au ia tu peles fulima lita man luas fulita ia faungai vaum tu langa fa pena ai faunga ta to valu lita mta to fangala itia lima lita fitu lita ia mare dua lita ia faunga vai la au pui ia mai o ta to tongala wain ia mai le fatama ia inset fa la foi lo foi fatto ngala to le lava o me fainga renga sa ole ia ma me ia foi ngalu na to le ma o fangvao ka mo fangvao ma o le oso ka mo le oso al ma o la le oso ai ka mo il qua o yeso marius ma qua le make sense pe me fa me kala iska ma ki ko se de o la ki pula le ko ai o la ko mo tanga te ona so ia pe le pepe foi va o ko mo ka o ngat fangvao ia tato deliver tato kapari ia tu no pe na e fo pe kiliva pe al tua tangata ia sa ole ia em fa na ta sanga kiliva ia em fa foi na nem fa na kiliva ia tu no pe na tu na ila tatel no ia tu sala ba tu langa fa pe na ia fo foi de okale le tu langa ia mal mama e alba ia mal mama fo ia na ia tu langa fa pe na ia fa fo ma foi tato sa vai pule ono sala fai na foi la sala fai se ia tu ia ia ma ho fo ia il fa so la to tato ngambari a nga ia ngai tapu ai tasi mai ai ma na onga tato tunu mai se tato le ko me ale tunu le fai fa to anga le ia il fa lo fa to anga pe yo na he tato tarno anga he ni tato si vanga i si va nga tu ma va o te lo le e se fa pitoa por vesfo e se fa pitoa i metau fetalaisa ta ole uria mala le foi fatto anga le fetalaisa kau mala foi kau lo ta mala foi fe la curva ki le serve fa ngai mo ape ta to fa le ele ia ta ole uria ia olo e ta to fatto por vesfo ia asiasiane ile tato Facebook page ia etsidesila time tu inato luna tanto wane emisia lana le tato fale ile fai lava si afo si le late de motato tonga la aina le la ia ile tato fapitoa de vaya sofo awani emisia lo wavanoa awani emisia lo vanoa yo wale foi la sau mama se kameka pe pa foi le yo vara la foi o fa me ko ngade le ko karangoi ia sa leila va ta wo fotu langa na fa na fa iro atu ai fo ile maro tato watunu ia matato faptoana ia tato uria potato fetalaisa na uria tato faptoa tato fa lo fatoanga ia mo le fo ado fa na tu maro tato watunu fa ma se siane no tato Facebook page ia mo tato faptona la time la tu ina tu ai lunga ia tato ia lo ia ma awane imisia lo wavno fa mana tato pe awane imisia lo wavno fa ta waisa afi modi time 11 nei ia bal au tato inga lo fafo fam so an mai ia mo fa ta wino tato afi ia o atu wo to fo tato le ia ala wa ia ile spia afi o lo ma o tomlawa ia mele se ngata fo ile on fa sa fa ta wina o afi time nei mo fa fo mai tato watuno ne wa no ne mis ne te we fa tali ia to watu le se me ia na umedelo tu bo ko mu wala ile la fainga luenga ai re o le fa mana tu le ile manata tu awani misielo no au fo ite no fo au ite fa tali time 11 ne fa ta we sa wa fi modi ia mo le tu lang fa le tonu fo tatu tisi ia mo le tu lang fa ftai lo fion fa so tauloa ia mata proclame le nei tu la taya la ngata fo ile maro tatu ofisa ia fa ftai fo i tu mai so tatu tunu ia la ngata fo ile pa nga masani tatu fa lo fa to anga mai la to fo mo to itali tunu ina ia fa lo fa to anga be man pa nga masani ngata fo ile o lo fa ta wina tu maro tatu tunu ia bo mato la to tali tunu ina vo tatu do le anga ta ia male umi e fa nga ina ai ia ngata fo ile ia
danga whaftai fo e pulenga ma lau whingaruenga al whalolo whatoanga I vai tele ia o le tātou whaloloa I whungalei ia ngata fo I leon mo tele I sala whai ia o mo le atu mātou alo whaanga ia tō sunga ia manuia tele le ia so Samoa ma lau whafonga anga ngata fo I le malo tātou ofisa ia whaftai mo mātou noa ia mo le atu whaanga whaftai tele Sunga nai so ke tu mana vao o le soi ho le bulenga ma le tātou whaloloa whatoanga taranoanga masani o le maua le iswa uponga e le vai sfo manuia tele ni aso Samoa. Maloto ina, o fea e usu po ye. Si e utea lua tupo le asi la me tapisa mai ngā taili whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kiki al malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia I mo se masini fo I le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau I masini. Ui papa, ke haru sa o ala I vai tele, I le whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Hawhitai te le lava, o te alu atu lai le whale komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le I vai tele se I mata I e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapeasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 o whapeasa le longa I le 5-3 Pe asi fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. This your sweet tongue and reggae music. Uyangie makani befakalata a ende ala si ingo weka kala kosi oto ve ie papai e lala ia koe tuunga ia ete ofa mafana tangi o kuloto ie feo I oe ofa si I otu felenite ie otu anga ofa oto loko ete nofo o tengi anoa ma vai o kuloto isahe si e lala oi se o que ta kohai nai tene lava Musia besi la umano ene pona otu a ete o fae fuma e fonua makani befakalata a ende ala si ingo weka kala kosi oto ve ie papai e lala ia koe tuunga ia ete ofa mafana oi so ke tako hai nai tene lava Musia besi la umano ene pona otu a ete o fae fuma he
fianga na musika so fefilo il ne vaenga le taiao ya mai le bese Williamo Moala ya ina o se maltanto taimi o le o to e 2 minuta le to Natalia ya o le itu la Eva mai ale tato fatala no anga na pe ona fatu tai le to fa ya fa so talo ana seto savlio ya male tato wa falo lo fatu anga pe ona fa ilo ya ile taimi fo sola o le tato lang so autu le ia e le tato por kalame lolau ele manuia ia solulu o vai a so tas ia pe fo ia na ia la to fa la lo le nei vai ngol tai au ai fa talo fatu ia ele sunga ia edi le apai ka lepo ia le alo mafuta mai le nei vai ngol le tai au a mai isa vaia ia le fanga ia fa ma lo la vol so fo manuia tele tiu te ma favor ia o le nei fo ia so talo fatu ele sunga ia lofi tulona ya le lo mafuta mai I Nelson New Zealand ya ma lo faftain mafuta mai manuia tele ya ma ngal le fo ile li I tu te ma favor e pe ona ya ile nei vai ngole aso for really ya ma yan mana to tawulunga to I ya man tanto proclamita Talofa Samoa ya malanga faftai tele ma malu mal pa I ona tanto pa anga ya sa wala mai tanto le na telefoni ya fa so fo ile tayau ya mai so ila to pe na mafuta mai lungol tanto live tanto Facebook mai YouTube channel ya fa man wi tele le to ila singa ma fofanga pe ona ya ile ne ya so freile mai se vol tanto walo atuai ya ile amatangol fa ungole nei va ya so tali to laiva ya ona tanto se mai le ile to ina to tanto tala li poti to samai mai le teo fa va maloni sila ele nei taia amduia tele nei asol fa funga mai malu mal pa ia fa fonga fa manuia le tua